bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ba. Dukomeje rero kugendana dusangira ijambo ry'Imana, kandi turabyemera ku buryo bukomeye ko ari ijambo ry'ubuzima, ari ijambo ry'amizero, ari ijambo ry'urukundo. Dukomeze rero twakira iryo jambo ry'ubuzima, kandi koko twemere ko ubuzima bw'Imana buduturamo, hanyuma tubusangire hagati yacu. Evanjili y'uyu munsi rero atwereka Yezu akora ibitangaza, aragendagenda mu butaka butagatifu akora ibitangaza bigaragaza nyine ingoma y'Imana yasesekaye mu bantu. Yakijije rero uriya mugore wari umaze imyaka 12 yose arwaye, aramukiza kubera ko yari afite ukwemera. Isi yacu rero irimo ibibazo bikomeye by'indwara nk'ibi bya coronavirus bitwugarije, ariko ikintu kiduhumuriza ni uko Yezu ashaka kutwereka ko ikiganza cye ari ikiganza gikomeye, ari ikiganza gikora ibitangaza. Ntidukuke umutima rero, ahubwo dusabe Nyagasani kugira ngo ukwemera kwacu kwiyongere, kugira ngo tubashe kubona uko kuboko kw'Imana kugenda gukora akazi muri Yezu Kristo. Uko kuboko kw'Imana ntabwo kwicaye ubusa, kandi nubwo bwose waba umaze imyaka myinshi ubabara, wibuke yuko uko kuboko kw'Imana guhari, kandi ko Yezu ashobora kugukiza. Gusa wowe ugumane ukwemera, kandi ureke ukingurire Yezu imiryango y'umutima wawe, nta kabuza aragukiza. Yezu rero yanazuye n'uriya mukobwa wa Jairo, umukuru wa sinagoga, wari urusengero rwabo. Aramuzura. Ibyo bikatwereka yuko Imana yacu ari Imana y'ubuzima, kandi ubwo buzima twabuhawemo impano. Muramenye ntitujye kugenda ngo tuba abantu bapfuye bahagaze, kuko Imana yacu iduha ubuzima. Ubwo buzima Imana iduha mureke tubwinjoyinge tubusangira, kuko ibyiza by'Imana biryoha bisangiwe, kandi iyo bisangiwe ntabwo bituba, ahubwo biratubuka. Dusangire ubuzima bw'Imana rero, kuko nimba ubwo buzima tubwifitemo, nta kabuza tuzakira n'impano y'ukwemera Imana igenda iduha. Dukomeze rero tugendane twumva yuko Imana idashobora kudusiga twenyine muri ibi bibazo by'ubuzima, ibibazo by'uburwayi, ibibazo bya coronavirus, ibibazo bindi bituzahaza. Imana ntabwo yadusiga twenyine. Dukingurire Yezu umutima kugira ngo yongere adukize, yongere atuvure, yongere aduhe ubuzima bushya muri we, kandi ubwo buzima twongere tubusangire kugira ngo bugere kuri bose, ihumure ry'Imana rigere kuri bose, kubera ko Imana yacu ni Imana y'ubuzima, kandi ni Imana itsinda. Dukomeze rero tugendane dusangira iri jambo ry'Imana uko ryanditswe na Mariko ku mutwe wa 5 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 43. Imana ishobora byose nibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tugendane kandi dusangire ubuzima bw'Imana twahawemo impano.